Being Tabiri Punamakpu, Sharatchandra Sharma say or Sage Manipur, Taram Noxari. The say agenda Manipur Kanagada say amending Article 371C can bring permanent peace in Manipur. Hypagi Matang Kanazanavagi Tanjani. Lone Engine Birba guessing the Ayatan Pambiri say Leok Tabam, Sharatchandra political analyst. Tamo Saratchandra Taramoksa to Tamo Sarasandagi oil engine video say Babloo Loitongbam, executive director human rights LRT, Ozabu Taramoksa to here to Tangan Ministry say Deban president AMUCO Oza Deban Taramoksa. Ian and Base Ozabu Laksaptai, so I see article constitution Karika Yawunina, Mayam Music Pam Dariba, new provision Kra Hapsanba 371 Sista. Sometimes we talk about article number 3, Gimatang Chutum Panbadum Yauni. Swaggy sing say what it says, what it works. I see that explanation. Yanan Pamjo Zadik 371 C Potsi, Manipur Giweba, special provision of constitution da happy Baduni. Other Labagam Tibadima says the Ahogi Manipur na India the merce of Himatam da Magi Pangadova rights, privilege, Mayam do Haibagi Mohota, Icham Chamna, Chingi, Lamsingi, Matangda. Mogi matang the Laktaragadi governor gi Hayaba Yawanatana Yadi have a Dukang Latam Basina, a Hogi special provision of Yawisiam limited winner Yawa Haitare. Aduga Amarom dana Article 3 da Hogi state ki boundary mayam si chains tauba si parliament to third majority Torgadum to Wiyai Hedana Hiram Potsini. Aduna Anisi Tuna Parkumatam da Hogi Manipurgi Nasagi. Merged of Womatam, the Mapumuina, Zangibanina, Masigi territory, si, Karigumba, Hongdo Hongjin Torpana, any Masigi, Kanoma, structural change, Saman Lakumatam da, Masi necessarily a state ki legislature Yauna, a assembly Yauna, not Ragadi, a Masis the change the way Yadaba, Haibagi Potsini, Rang Mayam resolution Taraga, Longer River Potsi. Aduna. Maduda Natana, in fact, Karahena Yangtaragadi Manipurgi protection, Hadi Nagaland Gidi, similar provision Namada Bapu resource Matanga, resource in the Nagaland resource, Nagaland Yugadoni Haba, Wapam Piri, Adamain Tautana, Manipurgi Su, Kari Manipurgi Ladybus, specific historical situation that when in the other merged of Hiva says the Karikari Yavum Toke, Pasana Taratona Kanaraga, Manipurgi special provision Mayama constitution, the Yahun Bahibusina, a Koishu, Sumina Mani Makatam, Balebagama or Badagi, India the Yawumatam, the Magi Pangam Tokba, Huxing Haitare, nationality Yamoina, a Queen Changimatamda, Indiagi, Sarupta Yorkumatamda, a Hogi, anywhere else, Atopa Lamsing, the Bapu USSR, Hemakumatamda. Adu Yauru by Ukraine, Aduga Chechnya, Mayam Yaumatam, the Magi nationality right Mayam people to Mina, Manipur Gisu, India, the Yaubataragadi, Madugi nationality, Amo Oibagi national minority Moibagi, Madugi rights in the Chapchan and people pay Hebisi, Masi Mayam Yam Kana Bahore Haitare. Deban political parties say starting from Yamdrabda 2007 Swag election, 2012 election, even 2017 election, say different political party assurance say Manipurgi territorial integrity, Kahelo, assurance Sampi, Pidagalai, Swag level, even Prime Minister Singh, a top political party Singi, Adagi Union Home Minister Singh, assurance Kahelo, Stiam Haiba, Yamtaba, Ado Swag Huziki amendment Gikarigi, Wapam Licing say, political parties say. Sarkar Pai Wogera, Pairam Badagi Pai, the Wogera Piram by assurances say Tajaning with the heavy of home drowsy and Meming Karigi new province Hapsan Bagi Wapom Malaysia. Masi Equina Indiagi Manung Sides the Changrava Matunga Indian Constitution Sides the Manipurgi safeguard Ama Equida Sigima Kanosi Equi Uber Pangre. Like the Haitare Samna Herbada. Ana Tonganba, Equi State Chingidi, Magi Tonganba provision Mayama. 370 the Kashmir status Mayama Pazana Yaure. Adagi Nagaland gi oro magi oro. Ado Manipur gidi Masigumasi constitution gi safeguarding je akoi laite. Tawbadabu akoi Manipur gi territorial integrity or magi lam mayam singi kalla lakpasidi miyam gi achauba ihou singna kan bane. Akoi provision gi ngasagi constitution gi provision gi kari gidagi akoi na thoidongna laitrieba. Ana aikoina masigi yam kanba miyam gi achobo forces amaga thengai na rak pasidai da somewhere akoi gi
Manipuri ni na lejariba mioi kangbu singda karigumba hurt khara tawbagi phibam jo dum lei aduna akhoi masel gi marakta thengai na ba manbagi mong kanaguma da thamoi chokpa sigum mayam jing akhoi leihandana na ba kari means leige thirakpa matamda tangai padana Indian Constitution gi manung sidai magi 371 sidai Manipur gi adugumlaba akhoi gi kanu mayam ji state ki magi lobam thokpa state jingchi assembly na lawjaba masidai India gi constitution na natraga na prime minister na home minister na any disturbance tawrakta na naba matam khara gi wen akhoi sor kitang hondoga akhoi mayam jingji yamna nungsi chana na laiminaba yabagi way ma thirakpa matam da hariba akhoi gi 371 sidai da provision hapase mathau tare e na khanjabadagi ngarangi mi phamchida akhoi warep amoina dumai lawjaba okay Taung Saratchandra election ki kari matang hik lakpa kan se ene sum khan bada Manipur da matama tawon khang bu tawona hena yam senior most ne aduga sum horak pase election ki kari campaign da voter sing se singjanna ba hai tai mai political party atop top sing sina matamam di aphaspa lok thoke adagi kangla dai di huji pudi lok thokre matamam di ojaw bulu kangla dagi asana phon lok thoke se tasengda election campaign da yawrim ne khoinu bukar adi kangla dai sipai lok thoke na adagi handak se amuk kui da ba hai tare 2017-12 ki election swai gi general election tadi territorial integrity gi matang sing se ngakani assurance ka hello gi assurance aina haijabana maswai se assurance kaim kana da assurance tu oibajala haidinga sai gi constitution protection di amte leitaba sinda di dum haiba aduga samwai karai da noma matam dugi election se kana na bhona bada tuloin sin gi ba aduga hujik se territorial integrity ngakani se in khambada how kiba sahi around 2012 17 swai sidi territorial integrity da ngakani haraga political game kharti tawhi male tamo kai hom thamli ta koi election matam da hayo wa sidi koi voting behavior koi lady ba praja sigi magi kano si yengara kanda makoi gi device amoina sina banen dum lojai sengna political party singchina Laipak si sang na sason ji torop da ngasi gi wala te ko sang ba chiri da ai ko so angang wena laipak ki isu kaya da saruk sum ya jare haiba haita ba dai tona konthang da di ai ko na tung in na chenjaram ba du ai ko na luching na chelak ba gi thak phau ba dum yaw gi state ki kari gi tong dam da ai ko gi politics story ba ahalaman lai guru sing gi hona biram ba aduga ning thau sing gi hona biram ma ne ko ngasi hingi bani adu wa di ko ma tawi adu some hour rather kano kaitang de ko hida mi yeng di san na ubang amuk da ba khara matam gi khudong chawa du pang kan da adu gum ba khara yaw gi ba je ko dum thengna dam na te adu bu hau gi ba halaman sing ko guru sing do madu boy ko na kano to budi na te ko pen da ba ko ta ba ko moi si lali ga na ko hai bidi ngam de matam gi to gi bani regarding hojiki mangda panelist ani na haibi hibu ta kai supplement kai tang tau jani hoi masigi lady ba Manipur gi lady ba state hood state da ai koi yamna harau gi state hood phang da 1972 da Nagaland na kai su tau da ba Nagaland Assam gi ai koi district amagi thak da leram ni ba makoi na state phang ba sahi tara handokre kai noi da khulai pai ba la lau to ba NNC ka di la lau le ba kot pa mayam si dagi makoi de na koi attraction chil lei hi ai gi na ai gi ahingsa ni dunia na matam du andalon to mutam da kadim to ga dim sibai na pura chu no mai ka pa chu khut thangal ga dum lei ba gi stage da koi andalon jau jare ba masi gi pelak ta du dai na ba koi na even madu gi nature si India 1965 ki sak tang ba gi andalon du wa da khut han ba gi idea si koi lesson du yaurak te ba adi matung da gi pen da na India 1969 gi Indira Gandhi na Manipur lakpa Congress ki meeting ama kangji bung to matam da ai koi andalon je lead tawre ba koi matam da ai koi na lead tawre ahalaman ching de koi na control tor lead tor matam da di Indira Gandhi ki mamang koi na black flag langchin ba cochin ba tor kan da accidentally mana ngang na mi manga si ba mi manga si nong Indira Gandhi mamang da kapim ni mana haigi na koi le tawri ba doi kai su na chung de Bharat ki ning tambagi kano da ai saru yarak panu pi ni kai na mana yam song adu mapita na kapakan da hai wane madu dagi di andalon gi kano se akan bandalon ji tau gidre India government jo idea se lerak na Srimati Indira Gandhi mama ki peretta India 1972 da January tangkun ma thoi da state ki inauguration tawra asi bawo state du de na lady sinai jet but
मदुदा अखोइना पेनखिदबसी करिदा पेनखिदगे द नागालैंड स्टेटस याम वांगना आर्टिकल साइगी ताकबिदिबा 371 ए दा पीरिबा मागी बेनिफिट मागी प्रोविजन सिंदो मोय काश्मीर के साइड देबान हाबिदिबा 370 अदुगी थाकदु नत्रगसु नॉर्थ ईस्ट दी मागी खुदोंग चाबा सिगुंबसी अखोइ सिददी लेते कोइदा ओनली अखोइगी प्रोविजन ने हायना हिल एरियाज कमिटी यंग तोरगा नाचिंगी खोरकी अदुगुंबे खुदोंग चाबा अमगकी पीबदु खक तोरकांदा हजिकती मदुमकना चिंग अमसुंग तम्माना अनि खाइदोकपगी एडमिनिस्ट्रेशन अनि खाइदोकपदोंना तौदर मनुंगदा टाइम बॉम्ब फुंबदोंना लेरमे मदु अखोइदी अंगांग ओइबा हाइतारे मतमदुदा मदु यौन अखोइ खंगलौदे अदु अखोइदी खंदबदि नते अखोइ मजिगी ममांगदा अखोइसी राजनीति दोलनि का सोशलिस्ट नि काने खरा गाउन तौजरम मतमदुदा अखोइ डिमांड सी मखल अहुम थोंगले कांगू खरना स्टेट सी तान मतमदा भारत की लेडिबी स्टेट मयाम के नॉर्मल कोर्स लेदा मणिपुर सी स्टेट अमा ओहनसी हैबा मरमदी 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन एम सिदा अखोइसी हानन अखोइ स्टेट अमा ओरमबदु पार्टी स्टेट ओइना लेबसी यामना हंदबा पॉलिटिकल स्टेटस दु कंप्लीट लोइरेबा चीफ कमिश्नर अमी मखादा एडवाइजरी काउंसिल अमी मखादा तौरेरगा तौदुगी अखोइसी मूवमेंट कया पॉलिटिकल पार्टी सोशलिस्ट न सिंगबा कम्युनिस्ट न सिंगबा मयाम जावरे कांग्रेस से लास्ट जावरे सुमाइन तौदुना तौरकपसिदगी स्टेट अमा फंगसी हैबिदा आइन सभा हैरमी आइन सभा दी स्टेट उचिनी अदिदा मु कांगू खरना अखोइगी नागालैंड की टाइप सुमाइना अखोइगी स्पेशल प्रोविजन खरा हापकदौनी हाइबसु डिमांड तौरी अखोइदी मदे हेनब डिमांड अम तौय अखोइ अहलमन आई मिंगदी पंजरे सगोल सेमगी ओजा अखोइगी कनो अदगी अखोइगी ओजा माइंगोन अखोइ लबकी सोरोय सगोल सेमगी ओजा इंद्रमणि दे ताचंद्र शेखर के मैम तौरकांदा अखोइना रेस्टोरेशन ऑफ आवर स्टेट हाइबा रेस्टोरेशन ऑफ आवर स्टेट हाइब तारदी भारत तिंद्रिंगै के कोई स्टेट तो मधु रेस्टोर तो हाइबा मसी तो मतमदा नानारोकों करिगुंबा कनो खरा लाई कंडेम तोरबा खरा लाई अदुदी निंथौ पांदौरिब्रो मणिपुर से निंथौ की मुखुत मुख सिनबी के हरिब्रा निंथौ न चीफ मिनिस्टर खंदौरिब्रा गाना क्रिटिसाइज तौरे अदुबो अखोइगी फना यामना चुंबा ओरगसु अखोइ भूटान गुंबा सिक्किम दोंगा लेबा कापामबदु अखोइ अनपॉपुलर ओय एनीवे मरक सिदे अखोइ स्टेट अमा फंगे हाना मदे कोइ सैटिस्फाई खर ओइथोरे मदुमक अखोइ ngasi मदुगी स्टेट की स्टाइल दुना अकाई ब्लॉकनी ngसाई आर्टिकल 371 सी सिदा अहोब लेरे अन सेमदोक से हेबसे इट इज राइट आर्गुमेंट मै चुमी अइन मतमदा हाइजगी अखोइना ngang बजे खैतंग साउंड जी खरा सोली ऑर्गेनाइजेशन मै मनदा हारुदबनिना अमुको खंगदे अमा कदि तो आर्टिकल 3 सेमदोक कदमने कन हाइबा मतमा आई मरुप यामना चक अमुत चामिनरकबा सानजावबा लै सानजावबा नंगना पब्लिक प्लेस ता गैदा ngang आर्टिकल 370 आर्टिकल 3 सेमदोकपसे मसी याम फबा लोरदि याम ngamba भारत सिदा लेडिबी स्टेट चिंचिना आर्टिकल 3 सिगी मरुमदा मोगी बेनिफिट याम फंगदोबा स्टेट सि सेमदोक सेमजिन रिकॉग्नाइज तोबगी चांस हम लेबनिना स्टेट खरले यार जो खरामना चिरगे यारोय दोबो ले मसीगी अहोब म लेबनिना अखोइगी आर्टिकल 371 सी सिदा दि अखोइगी ओइजबा पोनिना मसी सेमदोकपदा करी कागे माना मदु रियलाइज तो थांजावबजी यामना मोंदा फार साइडेड ओइबा अमदि ओइना अखोइगदि आइदि याम लुना तिनरपनिना वारौनदे अममा अखोइ nganabada अखोइ फाइन तो अदना मदुदा याम कन्ना पब्लिक सि लोइना आर्टिकल 3 सेमदोकदोंनि अबिसदा लोइ लेबनिना हारिबा साउंड जे मखोन थोखिद्रे अदुबु हौजिक थेगसु थेंगना आई नान अखोइ गो जॉनसन होय करि होय तौदा आइना इट इज राइट एना मसी हाना से कोई खनगरे कनो सिदा कोई डिस्कशन कयादा मसी चुम्मी तौदबु आइना हाइदोरिमना हारिबसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाइबसे भारत की लेरिबी एमपी मयाम से मसीगी मेजोरिटी की क्वेश्चन अराइज लाइक कदोइनेबा टू थर्ड मेजोरिटी अदुदुना मसीगी सिलाक मत इट विल टेक मेनी टाइम्स को लाकनी मदु अखोइ कन्फ्यूज तौबतायबा अदा अखोइ सी भारत की प्रजा सिंगना अखोइबु कयाम फेवर तौबिदी सिसु मखोइ अनदर अखोइ एंगल नमदो येंग बताय मसी ngamna होनर बताबा अदगी हारि मयाम सि लाकबा मतमदा अखोइना ngasi लाइबा मांगदा तारिबा मै चाइबसे जनवरी थागी ममांगदा हाइदि नागालैंड की इलेक्शन ममांगदा समथिंग तौरप याबगी मोंग सि लेबनिना मसीगी मतम दो नोक्छलकबा अदुगा मेनोइना करि तौदगे गायबा क्वेश्चन अमा होजे कोइ मांगदा ताइ अनोबो प्रोविजन हापैदो मतम चंब थगोनी अदुगा एजो नाउ होजिकि ओरदी फ्रेमवर्क की करी मतंग सि मसी मतंग से
सी खैतंग अखोई खननिंगाई ओइब्रा नै थमजनि थैंक यू Babloo hoji ga tamu Saratchandra thambiri karim kanda hoji thengna haiba thengna amasi yam phare haiba go phomdi yauri thengbom di palli 2001 gi swai gi maroina ceasefire without any territorial limit swai gi irang kan birang lehi ba du mangda su rally myam sale 1000 khujing or rally integrity kai ba yaroi rally am sa AMUCO na sinbi ba UCM sin ba yam satkre adu matung 2001 da amadu leina dum lauropatagi achoi rang am leire 2001 den hoju para ga den kam da is more than 15 years political party sing sarkar paibiram da ba orosu swai gi matang da in kan bada 37 article 371C gi matang sima u basima khara thengba male adu ga even civil society organization sing chu matam du gi oiba issues mayam sing du pai na phone ba da swai si kitang kai ba yaroi du dum loba kai har laktan ba provision ge kari matang se oja ai haje ne khara theng bra sini hoi theng abasu better late than never have a delay exactly haidi masmaina khana bi se yamna phai tongan ba sangstan me yamna khana raga masmaina khoi kari gino da khoi gi response se chumna da NSN ga government of India ga sahi tawna ba se sta tholai bu khidi mak yade ne sum haibi mohta akhoi na pami se kari no haibi sigi clarity ama akhoi thamba ma darkar oeba maram di sum NSN na tarokpada akhoi na sum react to wei mohta akhoi na pami bi kari no haibi sigi clearly akhoi na layout to bom darkar oe aduna targadi akhoi gi articulation se su yar oi do ba haitare aduna luraiba poti hangai na sum ceasefire bahaugi level du di chumna sum khulai thadok na ba ke do ba haibagi pot ni na yam thoina madu akhoi kaisu nachung da basi ai luriba poti na han 2015 gi August ki tarik ahum da framework agreement ma yanagre hedna haire iba potsini adu da su ta sengna framework agreement du puthuoga karina phai kaina phatte choi chang khana na bagi opportunity se sungbang phangde maram di huji phawu da framework agreement yauri potse karino je khoina amam da su maraga thilei wani aduna madu khana ba da su madu khana ningai yaugde hariba kaino da amam da leibanina aduna hujikti akhoina ya maru ori se aduga hujik paliba center da paliba sarkar se su Modi ki sarkar se su khara kari haini kari tawra kadoi no gai se myam khang khang na da ba hadi demonetization do ita tokselak pa leidena ko aduga hayeng su sumaina framework agreement am laigre huji bau kaino su puthokte aduga hayeng hangsit haibi ri ba election mamang da dok ek siyana re hena puthora ga mung pung sai na gadra irang thona gadra haibagi wafam sini aduna hoi akhoina haibadi kaino tobusi ai activist ni kano ne haibi ai matang se sa ina haijening mamtang maruina khoi gi BJP gi Hindu nationalist me yam amada haijening mamtang Mahabharat gi wari yamtang ai ningjing janing visma si khoi na hai tajabada tien gi kano amada khoi gi kano singasan amada phammaga siba ngai na leiding ai matamda Krishna na Yudhishthir puraga pandap na chimanau mayam puraga visma na thupkidringai da sigidringai da karigumba wahi khardang rajniti gi wahi khardang lohong na baina pushal len hai da bismana Yudhishthir da hai ai gi khwaidagi ai gi hujik loirabani ai gi defeat tawraba aduma soldier ni adubu ai gi khwaidagi chawna soigibadi karino haida Hastinapur si Indraprastha haidana thugairubudo Pandop ka Kaurab ka tongan ba leibak thugairubudo aduna ai gi khwaidagi chawba soibani aduna nangi nama kunti se noin manga maki dum oiba tabani amamam gi mama oina thugairu ba yaroi aduna maduna maram oidana ngasi Kurukshetra gi lanpham je thoibane na hujikti akhoi Manipur se Kurukshetra gi lanpham oihan biganu masi hek thugairu bada akhoi Manipuri ma se akhoi kunti gumani dharkar leragana chingi mina ngahak pange su palu kuki na pangera nagana pangera ngahangak panasi aduga masi hek akhoina mache thugai na hek hawru matamda Manipur se is the loiba nai daba adugumba Kurukshetra gi lanpham achauba ma thokani haibase masi ai Modi ji da su aduga khoi ngasi gi panbiriba sarkar su yam sieng nongtang hainingi masi gi potsi thohan biganu masi hek tholak pa taragadi ngasai vismana yam nongai tana thukki badumaina masi gi ramifications he Manipur da su oini aduga Manipur da natana whole region says the lairiba geopolitical sensitive oiba jaga says the potsigi yamna unfortunate oiba akoina hana mamang do urudaba dimensions ke agi conflict tholok pe aduna masidi tobiganu lairiba Manipur haibase akoi historically form toraba jahi lising kaya form toraba yamna
consolidated oiba potni masigi potse akoina thugaina bo hona ruma tamda ngasagi akogi nucleus ki kano mayam ama photon newton thugai ruma tamda atom bomb achogo pokhairak pa dumaina madu pokhairak pagi potential laiba adugumba situation ni masista Manipur gi integrity both territorial as well as magi lairiba magi consolidated oina lairiba polity se masi thugaina bo hona ruma tamda masi ramifications yam chaugani aduna Kurukhetra gi lanpham amo hen biganu hebse akoina yam kanna akoi huji huji panbiriba sarkar sesta Modi ji da thamjening hai tare okay Deban nganang gi open dialogue se maroina civil society organization gi mihusing casing wa ngangbi ba khotbi ba du matung da resolution maroina amending article 371C sigi anobo provision sing casing hapsala kone resolution lobi hi bane ngarang tin ba se maroina Manipur as a whole yeng pa kanda community ama khakna di adi mayam community mayam ki keno to bonina ngarang gi du da top top community ki civil society organization yo gi bajala aduga mai magi mosing casing pulap tawrakanda masi wafam si lakpi khibra natragana representation do what what podong to bibra kamai thamini yana ngarang se akhoi gi laibak thiba hai tare akhoi mayam jingje invite tawi amasung lakna bagi wafam jingje akhoi da yam chauna commitment je dumai pinarak pe yam lei ado section amadana masi chaluraganda mi gi waroi sinama lakpa matamda akhoi na changjalluraganda yamna adugi nungai taba atmosphere ma moi masa masa da tawrakpada akhoi protection piba ngamdabagi adugumba situation chu Manipur da hana dai leibuduna ngarang chu adugumba community khara so dum akhoi da lai khwaidai laibak thibdi ngarang si akhoi gi genuine strike ama khak tawi genuine strike si akhoi gi phaba phataba behind the screen karino ai adolon da yam changjan jaro aduna akhoi ngarang si kitang thaptok khragan da di transportation gi wafam am lakpanina chathok chachin da aduki matik yamna phajadaba nungai taba ma lai akhoi expect tawrodaba mi kaya amasu akhoi laktana makoi gi comment sing pibiram ba yamna phajaba share adu mana tawbirame ada ngarang da community gi oiba wafam si community si akhoi maximum yam kanna tawde haibagi maram di karigino da akhoi thoidona amaga hunaba khona bagi wafam junate ado sigi leiriba akhoi na changjal gadoriba step sing chidi akhoi India government da yamna chumna akhoi gi presentation nama anoba chapter ama akhoi na sigi kano si pina na bagi honarak bagi aduni aduna community gi da ngarang akhoi yamna marai bak thiba aimol gi lai kuki gi lai ada jelarung gi se comment piu ya de president gi ayaba adu da mayam khara laigre sumaina sam masada kaigumba khara laibagi mong da adumaina comment pi da kotab su adum lai aduna sigumagi ngang bata nungai taba adun makhalam ni lai du somorom dardi yam baba sign ne aduga plus ngarangi general strike number more kanda ara padagi lakado mayam di kuch the general strike ne haradi bus tung kari sing service lai tabunina ara padagi lakoi se chobo problem am ne aduna sembaram oraga laktabagi maram soram ba ya jati ban sam na kanda Babloo aina mu hanjala kanda menoina British na dum palinge dagi hill valley gi dipai se dum toro lakre India da ning tamba sidaram kanda so dum masigi division se dum leira lai sam na kanda land bill gi matang di hoga protection sing se maswagi sidai da in khanjaba do Babloo kari mot thambining dum thambi yani kari gumba state ki oba deba ki oba issue la kanda yes mai community majority should play a very big role adumadi lombak yabum thoi aduga big asu pick na in khanjari ne community sing se picture asu mai gi leriba adi contribution khara di big asu pick na lebam to approach ni Babloo kamai thambini mane Manipur si akhoi jati tongan ba community tongan ba tribe tongan ba kuntra manga nipu mungna punjal laga sabni se dum akhoi lei aduna masista chinga tamgi differences khar lei chawkhat pagi thongda karida aduna huzik ki sarkar na chingda chatsi edana tawriba program ti yam phai hedana logje yam kuina su akhoi chingi pot se neglect tawrubai na maram oidana akhoi development gi pot se khara sondai aduna masi akhoi full fledgedly hotnaraga ching tam si manana chawkhat minana bagi effort pi ba haibasi di pifam thokone tawdaba yadaba pot namane chingi praja mayam na wari basi tamna su madugi chap chaba saruk yaraga sarkar sina concerted effort ama hotnaraga ching chawkhat bada ka oi chingi pot si ngasai constitutional na su protect toroga lei ngasai gi 371C gi da yawri chingi protection gi ni yawri tam gi di yawbu yawdi hariba aduda natana ngasai gi akhoi gi hill area sing sigi magi district council sembagi wafam se 1958 tagi hona council lei
aduga amu 71 the same doga 73 the operationalize tawga council semi tawbudabu message da chayet na ba mayam am leidana masi makha da election fazana tawdana council se fazana function tor pungam dabani aduna masi gi pot sidi ta sengna manipur government gi aduga governance gi aduga hoi mado underground gi pressure mayam si yauna ram bi ai masi gi asoi base rectify tawraga kamain tawdana chingtam thong manana chawkhat mina han ga dagi ha bisidi masi di akoi manipuri khuding makki acho bo daitane hai tare chingi oigera tamgi oigera maram di kaino se beli gatang chawkhat pe yade chingju chawkhat pa da ka oi adumakpu chawkhatte haidana natraga kariguma miyeng ama yenge haidana akoi tongan ba laiba amoin hekta chatlani haiba argument sidi masidi pak yaroi aduga hujik masidi yaroi haibagi voice ama tongan tongan ba thongna isne heba maramdi chingtam si akoi chumna culturally akoi wari myam lere ma chim manau ni hai natte hai adum mari tawnari adumku masi akoina culturally kayam naknage haibada natana amu ecological unit amasuneba ngarang nahanda akoi chingda nong chubada valley da flood tho iduneba adna valley nong side hedana blockade tawmatam da chingda cheng yawdri duneba masidi akoi kanu gumbaneba akoi gi chaisel gumbaneba chingda tamgai se masa amataneba aduna mapan du de thiluraga su makha su dum yawni makha thiluraga su mapan dum yawni ba aduna akoi gi sidi sahi cha kaya masigi polity ma evolve tor abanina masigi polity se the idea of manipur se sidi in no circumstances kanamtana challenge to we are but within the idea of manipur akoina mi sing sigi magi tangai fadana phangam to ka magi adhikar mi sing sigi tangai fadana phangam to iba chakthung phidung dudi mapung phana phangan bai base governance fagatan ba magi phangam to iba right myam phangan ba hai bisidi mase manipur sarkar gi daitani aduga madugi poto thabak oina pangthorak na ba hoi handaki sarkar sina su chingi luchingba mayam kaudana unabagi wafam tawri cabinet meeting chatlaga tawgi tawri mase khara hena concertedly tawbam dudi dharkar ni aduga akoi chingmi ni tammi ni hedana marak da discrimination thamba yade manipur gi citizen ne haibanina madu chap manana magi sense of ownership to pibam toi tawbudabu madum maram oidana akoi ethnic community gudingmaki state amam semni hargadi state nifu thong thugai doribra manipur sibo aduga heta nagagi group am semni adi kuki group seni nagara kuki ra khangdam mayam su lairi adagi naganization gi process 1960 gi adai da hawar kibani all kuki mayam su nagagi fold changi bagi wafam lairi natra aduna ethnic lines da mat hekta sakchu manaba lon manaba kai loinmo hekta mogi state amam semni haijidi sidi angang machagi wakhan neba oithokpa yaroi dobo haidi matamamda hoi nationalism horok matamda Europe da lambi thong phatringai da di nationalism ise dumaina lon manaba sakpuchu manaba toromi hujikti madugi idea do loinmo abandon tawna grabaneba haidi New York da chatlu matamda amubusu yawi angobusu yawi wari boba kano makhan mayam se loinamak suna kamain tawdana plural loiba society ama emerge tawni maduda mai magi right kamaina pini aduga magi mapum moiba saktam du kumaina mangaloi haibadu romda changsin mana chumni haijariba aduna ai di phi sumai seli ai gi leba am laini hairagadi potu oibasu yaroi aduga madu oinana bo hotnarubada sathina su costly oini Pakistan sana hotna matamda India kyam thin wage do mayam dharma gi maikai da adu declare kat pulai Hindu orgadi Muslim oya dena hujikti akhoi gi ethnicity esidi amaga su loina makse merge tawna riba potne hekta clear cut distinction ju ya poteba adna ethnic group khudik makki ai laibak am laini haira agadi potu akhoi Manipur di pungchai chai tam neba India ju pungchai chai tam neba anywhere in the world madudi oibusi yaroi adubu hoi mai magi phangam thokpa adhikar mi amoina community amoina mai culture preserve toba magi phangam thoiba adhikar mayam do corrupt toba yadaba aduga majority ne hena akhoi maitai gi hegemony ama leitana mapung phaba democratic society ama da akhoi kamaina plural loiba Manipur se phajana hingminnaga dage mai magi right se masak khangna haibarom da changsin bana hena chumni khanjai thank you Sharatchandra laksa se break im tung laksa ke tamo break im tung da impact news agenda Manipur yengbi ba punam ke phamda thuna pudra laksa ke impact news mihing ta duna lebiu break im tung da yengbi ba punam ko amkon taram noksare Sharatchandra uniform len law mo leragadi Manipur se su picture su ato pa di tongan ba jati sing tongan ba religion sing ta ba jaga ne swai se ngang le tan hek numai na da ba ngang le tan hek khoi gi mihun chenga chengum na ba tharak hungon na ba gi phim hek lek pa se ma swai se kon ba da uniform len law mo le hen bai se mateng oigani aduga hene phaba policy mo oigani se tamo ya bining brasne
सरकार की मैगी मधु अखोई की प्रजा नबु यारदी इंडिया गवर्नमेंट की कैसु अथिंग बले रोइन खले अखोई की ना सेमजगदौबा आयन अखोई की असेंबली की शक्ति द सेमजगदौबा आयन सिभावदा अखोई की मनुंग द को अखोई इसिंग थाव को याना बदौना हेक्ता तौलेबा अदुनदी अतोप कांगबुना मधुगी खुदोंग चाव अदुम लौबनी मधु यामना हेना एलाबोरेट तौजनिंद्रे अदुम खंगबा वाफमनी अखोई की तमदा लेरिबा मैतै हेना अखोई हाजनिंगदे तमगी मियोई सिंगना सिंगद अखोई खुंदाबा यादबी पावबो ले जुमने सम दुकान फंगबो खोलुबना अमनी अदगी टाउन की खरगा तौम तमदो इवन म्युनिसिपालिटी होदा टोपिरो अतै अतै जाति लानेना अदुगी अथिंग बलेना मजे याम एलाबोरेट तौदोसु अखोई की मनुंग सिनबु यारबा अखोई की गसाई की मिटोप मियान चागी खंगदे अदगी यूनिफॉर्म लोगी खंगदे लोइनम अखोई की मनुंग सिनबु याबीरबा अदुरगदी डिस्टर्बेंस पंगले लेरो मीना कैसु थिंगमंगा मोयबा अदुगा भारत एज ए होल येंग मतमदा अखोई लॉ से यूनिफॉर्म लॉ से भारत से तोंगान तोंगान खाइदो थमे आर्टिकल 370 दा पीरिबा गसाई कश्मीर की सी कैदोवे पीनोबा क्वेश्चन लाइमनि से मोइद पीरदि व्हाई नॉट अदर्स लाइबसे कश्मीर मथन पीयाब्रा नागालैंड पीरदि कैदोबगी नो कायबा सिगम लाइबा मयाम सिदा अदि हिंदू लॉ महामदन लॉ को अदि इंडियन सक्सेशन एक्ट अदुदु सिबाउ इनहेरिटेंस करी भाउदा लॉ से तोंगान तोंगान खाइदोगा थंबगी कल्चर अम इंडिया से लई हायरगा मसी जाति यामी कल्चर यामी इथनिक कगे मयाम यामनिना माय मागी येंगदब यादि सिने अखोई सिदसु मिनी इंडिया भाबता अदु मोंग से अप्लाई तौरे मसी मतम याम संगनी अदुगा अदुबु लेबंग मगदि याम पई लेगदौरी बसे अखोई की मनुंगदा यानरदी ओवर एंड राइट अदुम याबा पोले सिमई थमजनिंगे अदुमा आई बसिनजगे अतोप इशू मतंग सरना हंगिद्रगसु छोयांग कदोबो सुदा हौजी इशू सिदा अखोई की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की लागिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अहुमना ngarang nahanga tawna tawri chida aiko hoji game chi ahum thopodong tawle hoji laise amana sarkar ne sponsor tawre harga political party mayam gi apunba am tawna hoji Sri Joy Kumar na deputy CM na lead tawre harga majeda draft tawbal losin tawre ga na ma thoropam le kali draft ne koi khangde mayam da phongdok su yadi hai ma nan place da phongdok ki base ani subada moi political party mayam tawba chida gi amu कांग्रेस की वही नमु तो खाई न तो भी फिल्म लाए पॉलिटिकल पार्टी तो मुकाई न रहे करम्ब कंडीशन दे तब गेदा NPF हारी बा मणिपुर ठुगाई नहीं आना हारी बा कांग्रेस नाई बनी को हारी बा पार्टी सिना मागे करी रोड नो माने मदे दा आयेंग हारी बा मेमोरेंडम दे सोई तो भी याद होली ब्रा नत्रक ड्राफ्टिंग कमिटी द मो याव नंगदरा मोगी क्लियर स्टैंड में याव द्रगदी कांग्रेस न मधु याव बंग मोई ना हेक तो भी या मतम दा कोई यानी सिनी सिगे लॉजिक से कलाई बाबू लागे दा NPF की इशू सिना कांग्रेस ना हारी बलेबा के इशू सिदा तो खाई न सुम तारदरा नत्रगना NPF यावनी यावनी तो NPF तो मधुगी इशू दुना सेकेंडरी ने कोई लेबा की नेना पुनबे वाकन जो कांग्रेस तो जो लेते सोम द माना टिंगंग म थिंगिल लगा थमगा वाची कांग्रेस की जो ले आइ कांग्रेस की जो मोगी लाइन दी चुमदम नते चुम सोम दना लेबा के विनदी पॉलिटिकल पार्टी सिंग जे तिनबे यादबदु अदुम उरे मरक सिदे सिविल सोसाइटी सिंगदी मखोय दोनो पावर पाइबदी नलते सासोन पाइबदी नते मोदी प्रेशर ग्रुप अमोय तौजरकदोइनी सिविल सोसाइटी है प्रजा की मुठ छिल्ले तौरिनी पॉलिटिकल पार्टी सु प्रजा मुठ छिल्ले तौरिनी गवर्नमेंट है प्रजा की रिप्रेजेंटेटिव सिंदुना गवर्नमेंट पाइरे अलग तौरिनी अदर कोई प्रजा से कना की ग्रुप त लेगे द क्वेश्चन लाइस प्रजा से कनाबु कनानो बमोय चिंगदोय प्रजा से सिविल सोसाइटी ने आइनी अखोय प्रजा की अदुगुंबा बॉडी मयाम अमा सिविल की मयाम सी लुसिंगबो ओइनी कोई तौरिनी हाइब सिनेबल लाइन पॉलिटिकल पार्टी सु राजनीति दल की लेदे कोई पुनमक से मणिपुर प्रजा रिप्रेजेंट तौने कोई तौजरिनी गवर्नमेंट की माइगे इशू सिने अदोदी अहुम सी तोंगान तोंगाना लेरगा करम मवोंग मीटिंग पॉइंट लाकदगे दिल्ली चला पुल फमगा मीटिंग पॉइंट ओइदौरिब्रा मेमोरेंडम दुदा करम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यावगे सी अमत खंगदना सोमदा माहाई सोमदा माहाई चलगदी चप मानब टारगेट पुदियो बे अदुबु अप्रोच तो खेनरदी कमाई तौनी सी कोई येंगदब यादेबा अदुबु पॉलिटिक्स कवेबा हौजिक नाकलंगलमदा लैपाकलदी पेंददना लेरिबा मुइबागुंबा नुपा अमना माकी पॉलिटिक्स त लेरिबा दुमदी पिन पॉइंट पोतु थम्मगा पोतु चंबंगमगा मागी आइडिया दु यानिंगदबा सोमदा लेरिबा मयामना कलिगी अमतोयबा पॉइंट अमदा
चलोदौर मरम कहीं थेंबसे मानने थेंब चंगे हाजरीब एप्रिसिएशन तौनी मागी मुबागी अफब मागी मियें उदब ngमदब लेते कोई हौजिक अचोक यामना माई मायोक गांगी बसिंगसे नोमत नोइना गांगी दे कोई पेंदे दु तौदेना नोंत चैरकप्रा सावरकप्रा सावसु सावरकते चैसु चैरकते माना तौदब मदुम तौलेबा अखोई स्वाइददी सरकार की खैतंग पेंदब कनोमतंग पेन हाइदुदा नोंगालगा करी के दुदा हाइदि खोली कांग्रेस की मरम कनोम हाइदुदा सावरकनी सिविल सोसाइटी की सुमुई मरम कनोम हाइदुदा वारोनरकनी अखोइदी अखोई मसेंजे अमगा हुनबदा वारोनबसु याम लेबिसिना मदुमंगसु अखोइदा मिसअंडरस्टैंडिंग पुरे मोइगिदी मीना सैगे सयु गांगे गांगो मोइगी अतोप कांगबु मन मोइगी सैटेलाइट कांगबु करना पंगा गांगदी गामनी मोइदगिदी फत पुनों तमिन लेर मोइ तौदु मदुम तौ लेयब अंदी खेलबसे कदा वाई लेगे स्वाई ले आइजना आई लोजनी अदुना अखोइगी तौदुरि पुनमकसे अखोइ हौजिक सिविल सोसाइटी हाबसिददी राजनीति दल याउजदबा सरकार याउजरुदबा अखोइगिदी सिविल सोसाइटी ने तौरिसिदा अखोइना चंगजब ताबनी मसाना अखोइदी पॉलिटिकल पार्टी नतबनिना अदुबैदी सिविल सोसाइटी ने लीड तौदोरिसे करम माइगे तौदोरी हौजिक यंबियो तांग कुनमा थोइदगी हौदोरी बंगसागी संगाई फेस्टिवल कुनि थोइ बाउसिदा भारत के ख्वाइदि चावबा राष्ट्रपति लाकदौरी सिदे नाकल लमदा अखोइगी कोरकोंगी सिनाउसिंगना हाइबे संगाई फेस्टिवल दा लाकदौरिसिदा मागी पेंदबा अपसपागी करिगी म्यात निपुन तौगिबगी पेंद मयामगी हौजिक राष्ट्रपति लाकता बॉयकॉट तौने तौरीना राष्ट्रपति ख्वाइदि चावबा लेबाक मियोइसि लाकदा अखोइना मेमोरेंडम पिछलुबा वारी सारुबगी खुदोंग चाबदि अखोइदि लेरोइदौरियबा लेपाकी वाफम अमा लाकदिना अदुनदि हौजिक दिल्ली चलगा प्राइम मिनिस्टर उनबा अदगी अतेते होम मिनिस्टर उनदना खोतना अखोइ उनगदौरी मतमसे मसी हौजिकदि यामना क्रिटिकल ओइरेबा अदुना मसी थुना उननबिदोंता पॉलिटिकल पार्टीसना करमाइन तौदौरी मोइना करमाइन तौदौरी गाइसे खैतंग मकनदी मसी हाइब ngमजद्रे कोई देबान होय करी होय तौबिरिबा कोई इनाउजिंग के मैम तौरिसिंगसिना को करी लरीगे सिमदि थिबिरगदी ओके खरा मवोंगसि खैतंग चुमना लाइन से चुमना चलनिंग बे वफमदने ओजा देबान मोइना तामो ससन थमसु थम्बिरि ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने नदी मीटिंग दी तौरी तौखरबा मदगी ड्राफ्टिंग कमिटी सेमदना दगी दिल्ली चतना करी करी सिचुएशन करी करी कमाइन तौतना जु थिरुबा सेमबगी कटने स्टेज तौ कानसिदा पॉलिटिकल पार्टी मसेन अमु हुनरक पैसो मोरम दाहरदी सेक्रेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन पब्लिक तदी दुम समम नब दुम क्रिएट तौनी करुम कांदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग चु कैनो पंगुंद हुनदना ले चटकदबम ददी चत्ती काइना फौबिब्रा दुगा ngaraंगी हुजिकी आर्टिकल 371cc प्रोविजन मणिपुर की प्रोविजन हापचलकपगी स्वाइसद रिजोल्यूशन लौखिबनी स्वाइसिगी एरिया सिना कमाइन चंगन बखोसन प्लान सिंग से खितंग थम्बिबा यागदस अखोई मणिपुर दा चुमे अखोई ऑर्गेनाइजेशन जी यामे मागी मागी अपाम बदु दैदुदा चटपगी सिगुंबा मयाम सिंगजी मियामना लोय उबिख्रबा ngaktani aduna amuko UCM tongan tongan chaminarame adu hojikti apunbagi oiba wafam lomda akhoi punjale CCSK UCM amuko si punjalaganda akhoi ngasi miyam gi damakta lere civil society haiba ma political society haiba ma political society si deida opposition ruling yauri bani civil society da miyam singji gi voice piba ngamjadaba individual na piraga ding ngamdaba singji akhoi na pina na hona jaban aduna hojikti political party singne civil society ne political society ne akhoi mayam jingje opposition ruling haiba khaidana karigumba area ma kakta akhoi punna na bagi damak ngarang je akhoi maximum appeal tawjaki bane haibdi sigumba amaga magi moche tonga tonga chana bai mota apun bagi oina akhoi warep ama wafam singji longmin ragan manipur gi oiba chapchaba अखोई चंगजंग गदोरी बसिदा पुनः सरुक यामिनसी हाबजे अखोई ngarang जो अपील तौजकी ngasi जो अखोई इम्पैक्ट टीवी ना पीबीरिबो खुदोंग चाबसिगी लौजरगांदा अखोई रूलिंग हाइबा ओपोजिशन हाइबा और सिविल सोसाइटी हाइबसे लैतबिदा अखोई करम्बा माइकैदा चंगजलगांदा मणिपुर सिगी यामना इंग तप्पा शांति ओइबा लंबेल अमदा चंगजन बे यागदगे हाइबसे सिगी माइकैदा चंगजन बिननबगी सो आई अपील सु तौजरी अदुना होजिक्ति मसी मयाम जिंगी तौरगांदा पुंजलगांदा सिविल सोसाइटी की अदुगा पॉलिटिकल की करी की मयाम जिंगी अखोई भारत की हाइबदी कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा लाकदबनिना सिविल सोसाइटी अखोई मयाम जिंगी लाउब कक्तनी थबक ओइना पांगथोरकदोरी असेंबली लाकदोरिनी असेंबली से लागांददी रूलिंग अमसुंग ओपोजिशन की मोट खेनब लैतबिदा पुन्ना चमिनरगांदा अखोई मियाम की ओइना कानागदबा हेना अखोई ngahaki oina अखोई की नतबिदा तुंग कोइना अखोइदा सोल्यूशन नमा पुन्ना उमिनबा याबा लंबेल सिदैदा चंगजनबदा अदुगी लंबी दु लांगनबा होनबदा अखोई सिविल सोसाइटी ना
अचौब रोल अमखक अखोई लौननब सेम साजरी हाइतारे ओके ओजाबलो लोशलक पसे ओजाबलो इन थमजनिंग बसे मरोइना मयाम सिंगसु तुम फाउदी फाउई हदकी पॉलिटिकल की पार्टी सिंग म्यूट सिंग के सिंग लाक्तन ममांग दो फ्रेमवर्क की एग्रीमेंट की से खनब यावजग्रे मनु होनदा स्वाइदा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मक्ति काइरो है सी मोसु चेना थाजे अदु समहाय कराय दनोमा ऑटोनॉमी पीबनी खंगदे मनी खंगदे अदुगा मदुगी फिबम दु रोड मैप ओइना तुंगदा इन ड्यू कोर्स दा काइरक याबुगी फिबम गी अकीबदु लेबे वफम सिम पनबी अदुगा प्लस ngsai ओजान सु थंबिबा इनेशन आईएम की डिमांड सिंग दो अखोना सुम यारो यारो ने पंगे थियत पदसु मदवाई की एरिया दसु फजदब रिएक्शनरी की फिबम लाक्पई फिबम सु थंबिरी मेनोना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फंडामेंटल राइट्स फंगबम थोई तानबे याय अदु कॉन्स्टिट्यूशन दि यायने तांदि तालिने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के पीब कांदा ऑटोनॉमी पीग्र कांदा स्वाइसिदगे मु इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दा ngsai की टेरिटोरियल दुसु दुम सिंगनरक यावी फिबम गो फाउरी सिंग से ओजा स्वाइसि फावबम थोकप्रा सुमबजाला नत्रगना पंकी द की बैदु ओइदोरिरा नत्रगा रोड मैप बैदु सुमजाला समटाइम्स इवन नागा की करी की सिंग मयाम क्लेम अदुम तवे हंदकी फ्रेमवर्क से रोड मैप नि हाइबगी केनोम सु हाइदबदिन ते ओजा कमाइन थमिनि ngsai गान ताकपिरिबदु माइना मणिपुर की सु चाही लिसिंग अनि दगी इचेल म चेंधर इयब तोंगान तोंगान मोंग दा अदुना थंखांग दा अखोइना पावर सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दा डिवॉल्व तो बाइबसे से तोफम थोकनी डेमोक्रेसी अमगी सेंट्रलाइज तौदना थंबम थोकतेब अदा अखोइना हाइजरिदी एनीथिंग नागादबु ओइगेरा कुकीदबु ओइगेरा पाइतेदबु ओइगेरा मारदबु ओइगेरा पावर डिवॉल्व तो बाइबसे दिल्ली ने डिक्टेट तोरगा तौब यारोयब मदो फजना मणिपुर की पॉलिटी अमगी मनुंगा खनरगा एम हाइजरिबा 58 दसु पावर पी 73 दसु पावर पी अदुमाइना 2017 दसु अखोइ खनरगा करी पावर पीब यागे से खनरगा पीसेब पावर पीबा इसे पिबम थोकपनी डेमोक्रेसी से प्रजा की पोटनेब अदुदि नतदना मणिपुर गवर्नमेंट सु खंगहंदबा मणिपुर प्रजा सु खंगहंदबा दिल्ली दा लालहौलुप अमगा दिल्ली गा वाडी सानरगा अदुगी सिगी फ्रेम से चंगु हैदना नमजल अगदी मदो अखोइ मणिपुर की प्रजा ना एक्सेप्ट तौबदा खरा वानी मणिपुर गवर्नमेंट सु लेतबगा समानरेबा दोरदी मदुगुमदुदी तौबिगनु सिनी अखोइना थमजनियो पोती एनीथिंग तौगदो पोतो मणिपुर की दा खनरगा तानरगा करिगिदी यारोय नत्रा मी खुदिमक लोइमक एम्पावरमेंट इसे पीगदबनी चिंगदसु पीगदबनी तमदसु पीगदबनी नागाखतगिसु करिगी पीनी अतोप लेरिबा कम्युनिटी सिंगसे लोइनमक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पीबा हैबसे मोहि मोहिदा पावर पीबा इसे इवन पंचायत ती राज भाव पैसा पावर पीयू हैबदे पीयू याददना एमएलए का खनन लेबना बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मसिदी यौहन गदबनेबा पावर डिवोल्यूशन इज तौगदौनेबा अदुंकु मदो मथक्तगी इंपोज तौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेक तौ हारगा तौबदी यादेबा अदु अरगदी मणिपुर हाइबा स्टेट अमन लैयुगी आर्टिकल थोक्तरेबा खुदिमोसे लोइमक सेंटर ने इंजलकदो वर्गदे अदुना मसिदा एनी चेंज अमा पोरकपा हाइबसे मसिदा अखोइ लेमिनरीबा मयामसे खनरगा तानरगा करी फै करी फत्ते हैबदो अखोइगी पॉलिटी अमा काइहंदना सथहनसे हैबे वानिदा अदुगा तसेंगना हुजिक मयाम याम कन गांगनै सामी मॉडल तौबा अदुना नागा एमएलए मयाम पुसलक पाइना आइना हाइजनिंगिदी नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड दी सामी हैब कम्युनिटी अम लई नॉर्वेजियन हैबम लई स्वीडन हैबम स्वीडिश हैबम लई सामी हैबम लई फिनिश हैबम लई सामी हैबम लई अदुना मोगी ददी याम क्लियर कट ओइबे एथनिक ग्रुप अमग हकी वानेबा व्हेरेस अखोइ सिददी इंडियन हैबम नागा हैबम कतन टेबल लैरिसे मणिपुरी हैब लैरी अदगी मिजो हैब लैरी तोंगान तोंगान कम्युनिटी लैरिबा अदोरगी तुम तोंगान तोंगान कम्युनिटी खुदिमकी लोइनमक सामी मॉडल तौबा यागद्राबा अदु तौसे हारगदी यस अदोरगदी ओपन डिस्कशन अम तौरसेबा लार्जर फ्रेम अमदा कमाइना नॉर्थ ईस्ट की एथनिक ग्रुप मैम से कमाइना रीऑर्गेनाइज तौगदगे हेदो तौसे कछु काइदेबा ओपन होइना अद नागा खतंग तौरगा अतै सिंगसिना लोइनमक कांगदा इनसलम याय मोइगिदी यूनिक सिचुएशन नि यूनिक हिस्ट्री ने हारगदी अदुदी चटनबा याबा वानते हाइजरिबा लोइनमक कम्युनिटी खुदिमक यूनिक नि नत्रा मणिपुर की लैग्रिबा हिस्ट्री इज ए यूनिक हिस्ट्री अना नागा खतगी यूनिक नि अदुना नागा खतगी ओबा सॉल्यूशन पीनी हारगदी अदुदी that is the surest recipe of destabilizing the whole region. Region is stable oina laiba yaroeba. Aduni multi ethnic oiba reality amada ethnic group ama khang the autonomy pini ataina laige layu lairoi to noidi lan howdabani na ngasai statehood pida bigi phim du da madumaina hanjan na khudi thigrabani India government se madu tawbada adun masigi appeasement policy se akoi tokpa darkar oi akoi democratic oina तौसे हरगदी मयाम की अपुनबगी लार्जर फ्रेम अमदा येंगगा कमाइन तौदना नॉर्थ ईस्ट की सॉल्यूशन से इमर्ज तौरकदगे हाइब पोतो मदोम कोक थादबीबना फैब नागा खक्तंग सुम तौबदा इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम से अनी नेब अमना
मागे सिक्योरिटी की कंसर्न ने अहा मद मोइना खलुरी से नागा एनएसएन पाइरगदी सिक्योरिटी प्रॉब्लम ने सॉल्व तौरने हाइबने इट्स क्वाइट ऑब्वियस एनएसएन लोइग्रगसु इंसर्जेंसी प्रॉब्लम गसु लोइरोय सिक्योरिटी प्रॉब्लम अदुम परपेचुएट तौलेनी अतोप तौरिबा मनंगरांग खनबदु थोलैबा नागागा मैतैगा दगी तोंगान तोंगान कम्युनिटी सुम खन्ना हन लेरगा हुजिक अखोगी टेरिटोरी मथकी से सुम खन्नरगा मनुंग लेरिबा अखोगी खोनी मयाम से लौगी दोबगी टेक्निक अम लापर केनोम तौरिबा तौरिजे नहान डोनर मिनिस्ट्री न जितेंद्र नगा हाइरिबा लोंदा दो हाइदी अखोगी डेवलप तौननबगी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की मिंगदा सोम नाकंद योंग तन येन बै टाइप दा एथनिक कम्युनिटी मैम सुम खन्ना हन थमगा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट की मिंगदा हुई याम एग्रेसिवली तौरइबा मैम अखोगी लेरिबा खोनी थाव अदगी क्रोमियम अदगी यूरेनियम मैम से लौथोकनबगी अदुना मदुगुम पॉलिटिक्स दी तौबिगनो तसेंगना अखोगी सोल्यूशन अमा सस्टेनेबल ओइबा सोल्यूशन अम पोरक से हाइतारगदी अखोई इंक्लूसिव ओइबा मओंगदा ट्रांसपेरेंट ओइबा मओंगदा अदुगा मैम लोइनमकना यावबा याबा मओंगदा पीस प्रोसेस अमा होबा दरकार ओइबा पीस प्रोसेस तौबदा गोरिल्ला टेक्टिक्स दा पीस प्रोसेस अम तौबदा इन ट्रांसपेरेंट ओइना मैम खंगहंदना तौबा याबोंदेबा अदुना अखोइना हाइजनिंगबदी अखोइसु लोइनमक शांति पामी अचुंब लेबा समाज अमा पामी मधु तौसे हाइरगदी अखोइदा यामना इंक्लूसिव ओइबा मओंगदा पीस प्रोसेस तौबिबा दरकार ओइ मधु ट्रांसपेरेंट ओइन तौबिबा दरकार ओइ मनुंगदा हिडन एजेंडा दा योंगना तनयेनबगी दुमाइना खन्ना हन थमगा अखोइगी रिसोर्स में लौगिबगी मधुगुंबा पॉलिटिक्स दी तौबिरकनु हाइबा वाफमसिने अखोइना इंडिया थमजनिंगिसे ताऊ सचंद्र दो गजा बबलो दो गजा देवान ngasi impact news se do lakpi do ngasi agenda manipur si bapu lotion denge do gजा देवान करी सप्लीमेंट तौ बिनिम ग लेब्रा तो सप्लीमेंट से अखोइना हाइजनिंग बदी तसेना इंडिया गवर्नमेंट ना होजे ओजा बाबलू ना थंबिरिबा कंसेप्ट सिगा अदुम चप माने नॉर्थ ईस्ट मचेट मचेट की ओइबा अदुमा वारी सानबसे मसी लेपियो हाइबसी मा अखोइ हाइजनिंग अदुगा अनि सुबदा अखोइ मयांगी अपुनबा मागी वेलफेयर की करीगी मयाम सिंगजे अखोइ स्टेक होल्डर लेदिबा मयाम सिंगजे तानरगांदा तौसी अदुना तबिदा कम्युनिटी वाइज दा अखोइ पीस पोरकननबा और नत्रगन ऑटोनोमी पीननबगी वाफम दु तौरगदी अतोप लेहौरिबा सिंगसिगी प्रॉब्लम मयाम म थोलकनि हाइबसु खंजन बियो हाइबसिमा लास्टली अखोइ मणिपुर की हुजिकी ओइरिबा फिबम सिदा येनरिबा ngangnariba adagi misunderstand tawna mayam jingje ko annabagi damakta akhoi punna akhoi phaminaraganda akhoi gi solution ji karam bana oigadage habse masi punna puthokminasi haiba wafam je ai thamjani thank you taw sasandra atopa kasu topa yenga ligade ai wo akhoi gi leiriba demand tawriba akhoi gi praja gi kholau si manga taruk thondaba अखोई मीगी लम दिल्ली यौद्रिङैदा अखोई सिदैदा अमतंग ओइबा मियेंग अमदा अखोई पुन्ना तोंगान तोंगान चनरसु मियेंग अमतदा पुन्ना थम्मगदी अखोई लैबाक याइफबो ओइनेने खन खोंजेल दो मपंगन कलन सेबने सम नारे कांदा अदो जादेबान गसी मरोइना इम्पैक्ट न्यूज लाक्बा एजेंडा मणिपुर मपुंग फानबगी दमक्तैना लोसलकपदा इकाई खमनुजरब केस अमपु अमकन तागचरी गसी की दमक्ता इम्पैक्ट न्यूज एजेंडा मणिपुर मतंग सोल्यूशन जनब तंजाय ओले अदुलम दब सिदा थोकलिबा थोकदो अथो क्या की मरिक सुम रिपोर्ट के दमक इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो